Shela. Shela is hello mo. I was going to introduce you directly. Happy New Year. You think I thought I not got a vote? I thought that you will not recognize me. I am the man who got him in picture by defeating that guy. Happy New Year. I thought you would not know me. I'm listening your speeches. Thank you. I made it. Good morning, everyone. Hyokar Tumka, to all the press, all the attendants over here, party members, to all our dignitaries. Thank you very much for making it this Sunday morning. And we have a very important announcement. First and foremost, Happy New Year to everyone. 2022 is the most awaited year. As you all know, this is our election year. And India is going to be, a lot of states in India are also going into elections. So it is a very, very important year. And to begin this year on a bright note, we have organized this major announcement by Trinamool Congress and its alliance partner MGP. So I want to welcome on stage our dignitaries. I would like to first introduce and welcome our Bab Reginald, who was a sitting MLA from Kurtori, and he has joined our party fold very recently. Welcome, sir. Next, I would like to introduce our tall leader, Mr. Churchill Alamau, who comes from Benauli and has been a stalwart in Goa. We have Sir Sudhin Davlikar, the Supremo of MGP. An ex-MLA of TV and is here with us today and has been fervently with the party. We have Sir Advocate Yatish Naik, who joined the party as the first batchmate. So we welcome him as well. We have Avita Bandodkar. Avita Bandodkar, who has been extremely vocal in the party and extremely vocal in Goa. We welcome her. We also welcome Madam Ethel Lobo, who has been in politics for the last 30 years and is here to deliver her best to our party. And we have Samir Volvoikar. Samir Volvoikar, thank you, sir, for gracing our occasion. We have Ghansham Shirodkar. Ghansham Shirodkar from Margao. Dr. Kakodkar, and we have Saket Gokhale, spokesperson for AITC, national spokesperson. Sandeep Bazarkar, who has been making quite a splash for our party recently. And MGP Treasurer Anand Naik, who have all come here unitedly to support us in our cause. Please welcome them. And thank you, media. We are shortly going to have our announcement. I would like Sir Kiran Kandolkar to say a few words regarding what our big revelation is for the day. सगळ्या व्यासपीठा वयल्या लिडरांचे MGP तसेच TMCच्या सगळ्या लिडरांचे हांव स्वागत करता. तसेच तुम्ही हांगासर सगळे प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि खास करून युतीचे MGP तसेच TMCचे परिवारातले सगळे कार्यकर्ते हांगासर जमतात, तांचे हांव स्वागत करता. नव्या गोंयान नवी युती ह्या संकल्पान व संकल्प घेऊन
आम्ही 2022 आता फुडें सरलेले आहा गोंयान गोंयकारांक बदल दिवपाक गोंयान बरो पर्याय हाडपाक आमी टीएमसी आनी तशेंच आमचे एमजीपीचे बाब सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी सगळो प्रण केल्लो आहा आनी येणाऱ्या काळान आमी सक्सेस जातले हितून मात्तूय दुबाव ना. तशेंच फाटल्या दिसांनी आमी मेळून एक गृहलक्ष्मी कार्ड या नावान आमी एक स्कीम लॉन्च केली जे स्कीमी वरवीं महिला वर्गाक प्रत्येक गृहिणीक घरातली जी प्रमुख गृहिणी आसा घर जी सांबाळटा तांकां 5,000 म्हयन्याक आनी 60,000 वर्साक आनी 3,05,000 वर्साक अशी आमी स्कीम डिक्लेअर केल्ली. अवघ्या 15 दिसां भितर लोकांनी गोंयकारांनी भरपूर प्रोत्साहन दिवन काना कोपऱ्यांसून 2 लाखा वयर आमी हे स्किमी अंडर रेजिस्ट्रेशन करून घेतले. तशेंच आमकां मदीं विचारप जाताले, आमकां कोणी विचारताले, युवा विचारताले, बाकीचे लोक विचारताले की फक्त बायलांकूच ही स्कीम. सो तेका लागून गोंयची युवा शक्ती जी आहा 18 वर्सां ते 45 वर्सां हे पिरायेचे जे लोक आहा आमी जो डेटा काढलेलो आहा हाच्या प्रमाणे गोंयचे अर्धे पॉप्युलेशन हे युवा वर्ग आहा. 7.5 लाख युवा 18 ते 45 एजी मेरेन आसात. सरकारा भितर युवा म्हणना फुडें तितून चली आयली आनी A lot of states in India are also going into elections. It is not a सारखे पावना ते. सो तेका लागून आमी प्रत्यक्षान हातून जे कोलॅटरल असतले गॅरंटी जी असतली ही सरकार दितलो. तुम्ही कोणी व्हडलीशी गॅरंटी दिवपाची गरज आसचे ना, पण हे स्किमी पासत गोंयान रजिस्टर गोंयकार असतले, गोंयकारांक ही स्कीम लागू असतली. हितून 350 कोटीचे बजेट आम्ही 350 ते 1,100 कोटीचे बजेट आम्ही हितून दवरलेले आसा. हे स्किमी वरवीं म्हणजे सगळे युथांक खबर आसतले ईडीसी लोन दिता, तुमकां शिक्षणाक तुम्ही लोन घेवपाक एज्युकेशन लोन घेवपाक वयता. आणि ज्या टायमार एज्युकेशन लोन घेवपाक म्हाका प्रत्यक्षान खबर आहा आमच्या मतदारसंघातले जेन्ना युवा एज्युकेशन लोनाक लागून डॉक्टर जावपाक एडवोकेट जावपाक फुडलें शिक्षण करपाक लागून आवय बापायची आर्थीक परिस्थिती सारखी नसलेल्या कारणान जेन्ना लोन घेवंक वयता त्या टायमार सांगता सेक्युरिटी दवर, शुअरिटी दवर, 2 तुम्ही खंयचे तरी गव्हर्नमेंट सर्वंट सोदून हाडटात. त्याच्या उपरांत सांगता आवय बापायचे घर जे आहा हे मॉडगेज कर. भुरग्याच्या मनाचेर खूप परिणाम जाता. जेन्ना आवय बापायचे घर मॉडगेज करप म्हणजे घर गाण धरून भुरगे शिकता जाल्यार ते शिकपाक सुद्धा सारखे पावना, ते टेन्शनान आसता. आणि घरां जी पूर्वजांच्या नावार असलेल्या कारणान हे गोष्टीकूय खूपसो कळाव लागता. 4 भाव असता, 4 भावांचे घर एकल्या भुरग्याक लागून कशे दवरतले, ह्यो सगळ्यो गोष्टी आहा. हेका लागून सरकारान आमचो सरकार ह्यो सगळ्यो कटकटी ना करून उडयतलो. येणाऱ्या काळान एट द रेट ऑफ 4% कसलीच सेक्युरिटी नासतना सेक्युरिटी गव्हर्नमेंट दितलो. हो आम्ही जे क्रेडिट कार्ड आहा युवा शक्ती क्रेडिट कार्ड हे सगळ्या मेरेन आता तेजे रजिस्ट्रेशन जातले. आयसून सुरवात, त्याच्या उपरांत हे ऑनलाईन रजिस्टर करप. सगळे भुरगे आयज शिकलेले आहा, सगळ्यांक खबर आहा कशें रजिस्टर करप ते. आणि त्या प्रमाणे येणाऱ्या काळान भुरगे स्वताच्या पांयार उबे रावपाक, स्वताच्या शिक्षणान फुडें सरपाक म्हाका दिसता टीएमसी आणि एमजीपीचो जो सरकार येतलो हो ह्या हितून बरो भुरग्यांक फुडें सरपाक वाव दितलो आणि भुरग्यांक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. थँक्यू. आमचो बाब ॲडव्होकेट यतीश नाईक मातसो स्किमाचे आमकां सांगतलो. ही विल एक्सप्लेन टू अस वॉट द स्कीम इज अँड हाऊ टू रजिस्टर अँड देन we will launch it now itself. No, so we will launch it first.
We will explain the scheme first, then we will launch it, and then we will go ahead. माचयेर बशिल्ले आमचे सगळे लिडर आणि म्हजे मित्र, युथा खातीर आज पर्यंत सरकारान, ह्या सरकारान जे 10 वर्सां आसा, युथा खातीर एकूय येवजण केल्ली ना. युथा खातीर एकूय अशी गोष्ट करूना जी तांकां एनकरेज करूंक शकता, जी तांकां बिझनेसान स्टिम्युलेट करूंक शकता, जी तांकां स्टुडंट फुडाक मदत करूंक शकता. आणि ही गोष्ट अंडरस्टँड जावन आमची जी युती आसा, नवयुती, MGP, TMC एकठांय जावन केल्या. आता ह्या युतीन एक स्कीम लॉन्च करपाक हांगा आमी आज जमल्या. आता ही स्कीम कसली? ह्या स्किमीचे नाव युवा शक्ती कार्ड. आता युवा शक्ती कार्ड म्हणजे कितें? आमचे टोटल यूथ पॉप्युलेशन जर घेत 18 to 45 जाल्यार वी आर अबाउट 50% ऑफ द कंट्री, 50% ऑफ द स्टेट. तातूंत भितर 1 लाख unemployed youth, over 1 lakh unemployed youth are registered with the state employment exchange. This is only those who have registered. There are many others who have not registered also. So basically the scenario for the youth is very difficult, is very grim in the absence of any initiative by the government. Ata his scheme is a measure. It is first of all not a freebie, because this is very important. It is not a freebie. It is a scheme for the economic empowerment of the youth. This is very important. It is a scheme which will help the youth to stand on their own feet and to be gainfully employed through their business or through by getting proper education or so on and so forth. आता ह्या स्किमीच्या अंडर 20 लाख म्हणसर एक क्रेडिट फॅसिलिटी कशी मेळटली. आता ही 20 लाख जे आसा ते कोलॅटरल स्टुडंटा कडल्यान नाल्यार युथा कडल्यान घेवचे ना. गव्हर्नमेंट विल बी द श्युरिटी, विल बी द गॅरंटर. आता ना हाऊ विल गव्हर्नमेंट गिव्ह? Once we come to power, this scheme will be implemented in as much as स्कीमीच्या अंतर्गत कोणे जर आता 20 लाख पर्यंत म्हणजे कोण 5 लाख घेवंक शकता, कोण 2 लाख घेवंक शकता, कोण 20 लाख म्हणसर ते प्रोजेक्ट प्रपोजल आसतले आणि कितें आसतले दॅट कन्सर्न डिपार्टमेंट विल लुक इनटू इट. बट द मोमेंट यू मेक एन एप्लिकेशन, you will be considered for this facility, this scheme at the rate of 4%. 4% per annum, which is negligible. ह्या आणि खंयच मेळना. हो इंटरेस्ट रेटान अशी फॅसिलिटी खंयच मेळना. नंबर 2, we will tie up with some financial institution and accordingly वयलो जो इंटरेस्ट रेट आसा तो इंटरेस्ट रेट सरकार दितले. That will not be transferred to the youth. So the youth will have to be, whoever is eligible under this scheme, because this is universal, so whoever, everybody is eligible. So long as they are taking this scheme for the purpose of higher education, for the purpose of professional courses, for the purpose of training or any skill-oriented learning, startups or upgrading business. आता ह्या गोष्टी खातीर युनिवर्सल ऍप्लिकेशन आसा. म्हणजे एनीबडी हू इज 18 to 45 ताका BPL, APL आणि काय लागना. एव्हरीबडी इज एंटायटल्ड फॉर दिस स्कीम. सो सांगपाचें म्हणल्यार 3 गोष्टी आसा. नंबर 1, युनिवर्सल इम्प्लिमेंटेशन. नंबर 2, that this scheme guarantor will be the government. And number 3, that we will do the feasibility of this scheme with some financial institution whereby the rest of this government will bear. You will pay only 4%. The youth will pay only 4% per annum. Now financial जर ramification पळयत जाल्यार financial ramification हाचे about 350 कोटी to 1100 कोटी रुपया आसा. आणि 350 to 1100 crores in the budget is about 1.5 to 4%. So it is not something that is unachievable. You only need to focus on these welfare measures, on these schemes. And we will ensure that such schemes, ते पहिली आता आमची गृहलक्ष्मी जाऊ, आता ही जाय युवा शक्ती, अशे आमच्यो स्किमी येतल्यो ज्यो सोशल सिक्युरिटी नेट जे आसा आणि जे एम्पावरमेंट ऑफ वेरियस सेक्शन्स ऑफ सोसायटी, यूथ असत, वुमेन असत, हे नेट आम्ही स्ट्रेंथन करतले. आणि हे नेट स्ट्रेंथन करून प्रत्येक बायल, प्रत्येक यूथ will be in a better position to face the world.
will be in a better position to be gainfully employed, will be in a better position to get proper education. So the scheme is for economic empowerment. It is very important. Kidak, there should not be any risk that हे खंयचे पैसे खंयचे येतले आनी खंयचे येतले फ्री बी दिता. This is not a freebie. This is a right of the people because government has to provide encouragement to the people to get proper employment, to get into proper business, to get gainfully employed. So प्रश्न कितें आसा ते मागीर आमी घेवया. But essentially स्किमीचो आढावो जर दिलो जाल्यार it is a scheme for the youth at the rate of 4% interest per annum. And we will do the working of the scheme in consultation with the financial institution, whereby the rest of it, interest, whatever if any, will be borne by the government. So it is not that any extra burden will go to the youth. Youth is fully eligible for this scheme so long as they fit only in that age group of 18 to 45 and no other criteria. Except that your loan or your credit, I wouldn't call it loan, your credit should be for these reasons. Reasons, as I have said, higher education, training, professional education, business, etc. आता आम्ही स्किमाचे अनावरण करूया आणि मागीर कितें प्रश्न जाल्यार घेऊया. कितले घेतले हांगा गेम अशी घे यतीश अशेंच घे सगळे साडी फोटोग्राफर We are unveiling the card now. अरे राकेश इस साइड अच्छा है वो बैकलाइट है वो बैकलाइट है रे यतीश यतीश आओ अरे ना खाना एक फोटो है पर बैकलाइट है क्या करता है चालेल तुझ्या एक मॅमूचा आता एक मिनिट प्रसाद झाले हा एक मिनिट घेता स्ट्रीट आर्ट्स त्यांच्याकडे यतीश मोदी मोदी हो काढ वयर स्टेजीर येता कित्याक स्टेजीर फाटल्यान बॅक नाही का फाटल्यान तोंड तुमचे काळे दिसतले अरे प्रसाद बोली जो सांग स्टेजीर तोंड काय दिसतले मातसो होता फाटो होता न्ही सांगू ते का सांगता मग बघ So उभे राहा फोटो घ्या मला पाठव येस घेतला गॅरंटी ओके Thank you for unveiling, and now we'll have Sir Sudhin Damlekar speak a few words. Good morning, everybody. First of all, I wish all the people of Goa New Year
2022. May God bless everybody in this year. It is really to be appreciated, both MGP and TMC, for launching today a new scheme, Yuva Shakti Card, which will be benefited to each and every youth of Goa, maybe a girl, boy, or a woman or man below 45 years and more than 18 years. Really thankful for this new adventure which has been taken by TMC and MGP, especially in our small teeny state of Goa. मित्रांनो, एक लक्षात दवरा की 1963 ते 1979 जे ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि गव्हर्नन्स गोंयांत आम्ही पळयले सगळ्यांनी, जे यूथ आसा तांणी इतिहास मातसो स्टडी करचो. ते ऍडमिनिस्ट्रेशन एंड गव्हर्नन्स परत दिवपा खातीर ही नवी युती, नवी सकाळ, नवो उजेड आमी करपाक फुडें सरल्या. एंड आय रियली कॉंग्रॅच्युलेट स्पेशली TMC head, the Chief Minister of West Bengal, Mamata Tai Banerjee Urf Didi, Abhijit, Bableander Payesh, and Madam Sharma, and also MP O'Brien and other MPs who came to us, discuss various points along with Prashant Kishorji, who is a IPAC head. Really work needed at this distance in the state of Goa. आणि त्या खातीरच आम्ही मुखार सरले, कितें तरी बरें दिवपाक लोकांक जाय. जे कितें चल्लां हें बंद करपाक जाय आणि नवें करता आसतना नव्यो गोश्टी लोकां पर्यंत दिवपाक. पूण हें सगळें केन्ना जातलें? तेन्ना मतदारांचो आशिर्वाद ह्या युतीक येता ते इलेक्शनां आमकां मेळटलो आणि हे युतीचें सरकार गोंयांत येतलें. तेन्नाच ह्यो स्किमी इमिडिएट इम्प्लिमेंट जातल्यो. हे पयलीं सगळ्यांनी आमी लक्षांत दवरपाक जाय आणि त्या खातीर आमचो प्रयत्न प्रत्येकान करपाक जाय. आज ही नवी स्कीम आमी लॉन्च केल्या. ती स्कीम फॉर द बेनिफीट ऑफ युथ्स, जे मागीर गरीब भुरगे आसा तांकां शिक्षणा खातीर. Because I know almost say about 120 to 30 students are studying through my trust. And तांकां कितें problems आसता that we know what is that. We understand the problem of young generation and students who want to possess a degree of IIT, IIM, MBBS, BPharm. They could not pay their fees. आणि ह्या खातीरूच जेन्ना हे डिस्कशन आमचे मदीं आयपॅका बरोबर जालें तेन्ना हे मुखार आमी कशें करतले हे आमी डिस्कस केलें. इट इज रियली प्लेजर की जे अग्रिकल्चरिस्ट गोंयांत आसा, आज अग्रिकल्चर ना आणि अग्रिकल्चराक हातभार लावपाक जाय. वी हॅव टू हेल्प द अग्रिकल्चरिस्ट. पयर वादळ जालें, सबंद बुट्टी आयली, अग्रिकल्चराक गव्हर्नमेंटान एक पयसो सुद्धा दिवना, अजून दिवना. आणि हे सगळें करता आसतना विविध जे घटक आसा तांकां मनात दवरून आमी हे मुखार सरले. तातूंत अग्रिकल्चरिस्ट आसा, तातूंत फिशरमॅन आसा, तातूंत डेली वेजीस वर्कर्स आसा, तातूंत इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, स्मॉल बिझनेसमॅन आसा आणि तांकां योग्य मार्गदर्शन करपा खातीर आमची टीम आसतली, विच वील बी अ फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन इन गोवा
which will help them. Maybe EDC at that time or maybe anybody. पण आमचे गव्हर्नमेंट येवपाक जाय. आणि इतलेंच न्हय तर हाका जी कोलॅटरल सेक्युरिटी आसा लक्षात दवरा, व्हेरी इम्पॉर्टंट इट इज. इतले दीस गोवा गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी आसा ताका कोलॅटरल सेक्युरिटी म्हणून दुसरे जे कोण शिकिल्ले आसा, कोण गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा किंवा कोण इतर लोक आसा तांकां घेता. हांगा for this to avail the facility of a loan through any financial institution or any corporation of the government of Goa, Goa government will issue a collateral security. लक्षात दवरा. आणि ही कोलॅटरल सेक्युरिटी जी आसा ती गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा दितली. आणि त्या खातीरूच जो बिझनेस, जो शिक्षण, जो मनीस हे घेवपाक मुखार सरता ताका बोदरेशन आसपाक जायना. बोदरेशन आसचें ना. आणि तो प्रयत्न आमची टीम जी टीएमसी आणि मगो पक्षाची ती ह्या बाबतीत करतली. आज म्हाका खूब उमेद जाता. आज हरशीं MP हांगा टीएमसीचे येवपाचे, पूण काही कारणां लागून ते येवंक शकले ना, त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता. आज नवी सकाळ, नवो उजेड, नवे वर्सात